بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бет туугандар, мына дагы бир насип кылып, Аллахтын каалоосу менен дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума баяныбызда биз шариат ошол айыптаган жана инсанга, момунга жарашпаган жаман сыпаттардын бири ал-хасад, көрө албастык тууралуу сөз кылабыз. Чындыгында Аллах Таала көрө албастын жамандыгынан сактоону сурап, дуа кылууну, суранууну бизге буйруган. Мына Аллах Таала Фалак сүрөсүндө айтат: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Мына ошол сүрөнү күн сайын эрте менен жана кечинде 3 жолу айтуу менен бардык жамандыктардан биз коргонобуз, сактанабыз. Айты Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таңдын Роббиси менен сактанууну, коргоону сураймын. Таңдын Раббиси бул Аллах менен ошол коргономун. Мин шарри ма халак, бардык жаман нерселердин зыянынан, жамандыгынан жана каптап кирген түндүн жамандыгынан дейт. Түндүн жамандыгынан. Анткени түн кирген убакытта жин шайтандар көбөйүп, ошол жамандыктагы күндүзгө караганда бир топ көп болот. Жана ошондой эле түйүндөргө дем салуучу сыйкырчылардын жамандыгынан ошол таңдын Раббиси менен коргономун. Жана мына бүгүнкү маселебизге байланыштуусу, сөзүбүзгө байланыштуу, ошол көрө албастыкка байланыштуусу, мына уиншарри хасидин иза хасад, ошол көрө албастык кылган кезиндеги ошол көрө албастын жамандыгынан, зыянынан сактооңду ошол таңдын Раббиси менен коргоону суранамын дейт. Мындайча айтканда суранамын деп айткан дейт. Мындайча айтканда мин шарри хасидин иза хасад, көрө албастын ошол назарынан, ошол көрө албастын жамандыгынан сактанууну, коргоону Аллах Тааладан сурообузду мына Аллах Таала мына ушул аятта бизге баяндап үйрөтүп жатат. Эми шариатта көрө албастык кылуу кайсы бир момунга карата, бир мусулманга карата, бир инсанга карата бул албетте айыпталган, бул макталган сыпаттардан эмес, балким шариат айыптаган жаман сыпаттардын бири болуп саналат. Хасад деген, ошол көрө албастык дегени, ошол неъматтын ээсинен, ошол колунда жакшылыгы болуп турган адамдын ошол ээсинен ошол жакшылыктын кетип калуусун арзуу кылат, кыялын кылат, ойлонот, оюн кылат. Мындайча айтканда, дайым ойлонот да, ошол адамдын колунан ошол жакшылык кетип калса экен деп мына ушул нерсени кыялданат. Ошол Аллах Таала яхудилерди Кур'ан-ы Каримде мына ушул сыпат менен сыпаттаган. Аллах Тааланын эң жек көргөн, Аллахтын каргышына калган яхудилердин сыпаты болуп саналат бул көрө албастык кылуу. Анткени алар мына ушул көрө албастык сыпаты менен
Akırkı kelgen Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliğine, elçiliğine körolbastıq kılıştı. Mına Allah Teala bu tural iyi Kur'an'da aytat: "Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Ahli kitaplardan köpçülüğü deydi. Oşol Torat, İncil okugan ahli kitaplardan köpçülüğü alarga hakikat bayandalgandan keyin oşol özlerindeki körolbastıktan ulan silerdi kapırlıktan, oşol imandan keyin kapırlıkka kaytıp ketüңөрdü jakşı görüşöt, ayabay kalaşat deydi Allah Taala. Jana başka bir ayette Allah Taala em yahsudunan nase ala ma atahumullah min fadlih. Jeolar moğundarga berilgen faziletke körolbastık kılıp jatışabı deydi. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mana şu sıfatda ayıptadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu körolbastık sıfatından kaytardı. Yok insan balasının tabiatında bar nerse. İnsan özünü mana şunday ayat hadisler menen tarbiyalap, nafsini jıboolap bir tartıp durwasa, kimdir biröөгө жүрөгүндө körolbastık kılıp jaşayt. Biröөнүн kolundagıga көз артып мындайча айтканда ошол колундагы неmat, жакшылык кетип калсын деп, мына ошол нерсенин кыялын кылып, качан ошол нерсе колунан кетсе экен деп, ошол нерсенин кыялын кылып жашайт. İmam Müslim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslim jana Bukhari rahimahumullah rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına Anas radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste mına uşul nerseden kaytardı. Körolbastıktan kaytardı. La tabagadu dedi. Bir-biriňerdi jek görgögülü dedi. Jana wala tahasadu, jana bir-biriňerge körolbastık kılbagıla dedi. Wala tadabaru, jana bir-biriňerdi ne artyň-ardy salıp ketpegine. Ve kunu ibadallahi ihwana, jana Allah'tın bir tuğan pendeleri bolugula dep aytdı. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına Cibril aleyhisselam kelgen vakıtta ya Muhammed iştekeyte. O Muhammed neden arızdanıp jatasın, neden şikayet kılıp jatasın dep Cibril aleyhisselam kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soragan kezde oşonda ukkandan keyin فقال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك dep mına şu duanı okup koydu. Ebi körolbastıktan ulan biröөгө köz tiyişi dele mümkün. Mına oşoндуктан biröөгө her bir adamda köz tiyүү degen nerse var. Hem oşol wagtda insan oşol bir özünü, nafsini tarta turgan nerseni körgön vakıtta maşallah tabarakallah dep aytıp koysun. Mına oşonda anın közü biröөгө тийбейт. Biröөгө ziyan jetkirбейт. Kede ata özünün balasına, kede ene özünün balasına közü menen mындайча айтканда urup koyusu mümkün, közü tiyip kalısı mümkün. Mına oşonduktan maşallah tabarakallah degen duanı aytıp koyuu kerek. Emi janagı azır aytılgan bu hadisteki dua, mına oşonduktan kim mına ошол көз тийүү менен mına ушундай балеленип калган вакытта Bismillahi urqika min kulli şeyin yu'zika min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allah yeşfika degen duanı şuntu okup koysun. İnşallah Teala Allah Teala barlık balelerden kutulturucu zat. Emin Racab rahimahullah mına şu körolbastık sıfatında adamlar bir neçe türlü bolusun aytkan. Emin insanın tabiatında bar nerse körolbastık kılуу degen bu insanın nafsi kalagan, tabiatı kalagan, mындайча айтканда tabiatında bar nerse bu insan özüne okşaş ele bir özünün cinsindagi bir insanın kolundağı faziletli bir jakşılıkты ketip kalusun, arzusun kılat, je oşonu kıyaldanat. Mına şol körolbastık. Mına şol körolbastыкта adamlar bir neçe türgө bölünöt. Mına şol türlerden biröөгө körolbastık kılat. Oşol kolumdagı jakşılık, fazilet ketip, menin koluma ötüp kalsın eken, menin koluma ötse eken dep, oşol nersenin ne? Mындайча айтканда hareketin kılat. Bul dagı şeriatta jamandalgan,
айыпталған. Екіншісі, дағы бір көралбастықтың түрі, инсан дағы бір инсанға бір көралбастық қылады. Ошол инсандың қолындағы пазилет, байлығы, малы, мүлкігі, же ошол қолындағы жақшылығы кетіп жоқ болып кетсен деп, ошол инсанның қолынан кетіп қалса екен дейді. Бұл өзіне өтіп қалуысын қалабайды. Өзіне өтіп қалуысын әрекетін қылбай, бирок ошол инсанның қолында ошол немат жақшылық жоқ болып кетсе екен деген, мына ошол нәрсенің әрекетін жасайды. Бұл ең жаман түрі. Ең жаман түрі. Мына ошол көралбастықтың ең ыплас, ең жаман түрі. Бұл иблистің күнөөсүнө окшош. Иблис Адам алейхиссаламды Аллах Таала жараткан уақытта, Адам алейхиссаламға Аллах Таала илим беріп, бардық нәрсенің ысым сыпаттарын үйреткен уақытта, ысымдарын үйреткен уақытта, періштелерді сажда, адамға сажда қылдырған уақытта, иблис адамға қарата көралбастық қылды. Жана ошол аракет кылып отуруп, ошол Адам алейхиссаламды аялы менен кошо жерге түшүрдү. Ошол Адам алейхиссаламдын колундагы нематты жакшылыктын кетип калуусуна иблис аябай каттуу аракет кылды. Мына ошол көралбастыктын эң жаман бир түрү. Дагы бир көралбастыктын дагы бир түрү, инсан ичинде бир өзү менен өзү сүйлөшүп, өзү мындай ыктыяр кылат. Мындайча айтканда, ошол нерсени каалайт, ошол инсандан ошол немат, ошол жакшылык колунан кетип калса экен, ошол колундагы мал мүлкүнөн, жакшылыгынан айрылып калса экен деп, мына ошол нерсени рахатын кылат. Мына ошол менен жыргайт. Бир мусулман бурадарына карата. Бул дагы албетте чоң күнөөлөрдөн болуп саналат, албетте бул дагы бир күнөөлөрдөн болуп саналат. Эми дагы бир көралбастыктын бир түрү, бир инсанга карата көралбастык кылат, бирок ошол колунан ошол немат кетүүсүн каалабайт. Ошол колунан жакшылык кетүүсүн каалабайт, бирок ага окшош фазилет анда дагы болуусун каалайт. Мисалы үчүн дүйнөлүк бир нерселер боло турган болсо, анын колундагы мал же анын колундагы фазилет ошол инсандын колундагы жакшылык менде да болсо экен деп, дүйнөлүк нерсенин көралбастыгын кылат. Муну алымдар айтат, мында дагы жакшылык жок дейт. Дүйнөлүк нерсе болсо дагы эмне ага окшошуп, ага карата көралбастык кылбасын дейт. Эми эң макталган түрү мына диний, мындайча айтканда диндеги эми, мындайча айтканда динде бир эми уруксат берилген көралбастык бар. Мына динде. Эми бул макталган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү хадисинде айтты: "Ла хасада илля фи итhnatayn" көралбастык жок дейт. Бирок эки нерседе гана бар дейт. Ражулун атаху Аллаху Кур'ан фа хува якуму бихи ана ал-лайл ва ана ан-нахар. Аллах Таала бир пендесине Кур'ан нематын берген, Кур'ан жакшылыгын берген ошол инсан, ошол Кур'анды күнү дагы окуйт, түнү дагы окуйт. Ошол инсанга карата, ошол инсанга жетсем экен, ошол инсанга мындайча айтканда ертисем экен, ошол инсандагы немат жакшылык менде да болсо экен, ошол Кур'ан нематы деп, ошого карата көралбастык кылсаңыз болот, мындайча айтканда. Жана ошондой эле экинчиси, "Варажулун атаху Аллаху малан", бир инсанга Аллах Таала мал мүлк берген, "Фа хува юнфиқуху ана ал-лайли ва ана ан-нахар". Ошол инсан мал мүлкүнү күндүз дагы жана түнү дагы Аллах жолунда сарптайт. Аллах жолунда садагалар кылат, зекет берет. Мына ошол инсанга дагы мындайча айтканда хасад кылса болот экен. Мындайча айтканда кызганып, ошол инсандай болсом экен, ошол инсанга окшоп мен дагы Аллах жолунда мал мүлкүмдү Аллах разылыгы үчүн берсем экен деп, мына ошол эки нерседе бирөөгө карата эмне диний багытта, мына ошол эки нерседе бир инсанга карата хасад кылсаңыз болот экен. Эми эң жогорку түрү, эң макталган түрү мына ошол хасад, мындайча айтканда хасадтан эми мунун макталган түрү, бир инсандын колунда бир жакшылык бар, фазилет бар, ошол нерсени ошол инсанда көп болуусуна, ошол инсанга ошол колундагы нерсесине, жакшылыгына, фазилетине береке берүүсүн Аллах Тааладан сурап дуа кыласыз. Жана ошондой эле ошол жакшылык таралуусун каалайсыз. Жана
Ошол инсанга ошол жакшылык дагы да көбөйсө, адамдарга пайдасы тийсе деп бир инсандын колундагы нерсенин ушундай арзу үмүтүн кыласыз да. Мына ушул эң жогорку даражасы. Эң жогорку даражасы. Бул эми имандын эң жогорку даража. Бир инсанга карата. Эми көрө албастыктан арылыш үчүн эмне кылыш керек дейинсе, мына өткөн салихиндерден асарлар келген Абу Дарда радиаллаху анху айтат, бул өлүмдү эстөө. Бул ошол инсанды өлүмдү эстөө, көрө албастыктан арылтырат. Өлүмдү эстеген убакытта ар бир инсан өзүнүн ордун жакшы билет. Ар бир инсан өлүмдү эстеген убакытта бул дүйнөдө колундагы нерсе дагы бар болсун, жок болсун, баары нерсе башка инсандар жана өзү бул дүйнөдө убактылуу экендигин түшүнөт. Мына ошондуктан мына ушундай асарларды окуп үйрөнсөк, иншалла жакшы бир сыпаттар менен сыпатталган болобуз. Кийинки келген хадис İmam Tirmizi özünün sunanında Zübeyir ibn Avvam'dan tömönkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Dabba ileykum da'ul umami qablakum." Sizlerden murdağı ümmetlerge kelgen nerse sizlerge dağı keldi deydi. Mındaş aytkanda ötkön ümmetlerdi baskan nerse, mındaş aytkanda ötkön ümmetlerdi kaptagan nerse, kelgen nerse alardın başına düşkön nerse, oşol ötkön ümmetlerдің başına düşkön oru, oşol nerse mi? Da'un degen oru, ötkön ümmetlerдің başına düşkön nerse, oşol oru sizlerдің de başınlarga düştü deydi. Al kanday oru desem na? El-hasadu vel-bagda'u. Köralbastıq jana jek görүү deydi. Muna ol el-hasadu degen köralbastıқты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emi sıfattap aytıp jatat. El-haliqa deydi. Köralbastıq kırıp taştaydı deydi. Neni kırıp taştaydı degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "La aqulu tahliqu şar." Muna men çaşты kırıp taştaydı, sakaldı kırıp taştaydı, çaşты kırıp taştaydı degende maksat kılganım jok. Walakin tahliqu din. Bu dindi kırıp taştaydı deydi. Çaşты kırgan siyaktı dindi kırıp taştaydı deydi. Bu köralbastıq. Kişinin dinini kırıp taştaydı. "Vallazi nefsi biyadihi la tadkhulul cennete hatta tum'inu." Canım Allah'ın kolunda bulgan zatqa qasam, canım anın kolunda bulgan zatqa qasam, sizler beyişke kirbeysingер, jannatqa kirbeysingер, iman keltirmeyimçe deydi. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Jana imanlı bolboysungар, biri-biriňerdi jakşı görmeyimçe. "Afala unabbi'ukum bima yuthabbitu zalikum lakum." Emi sizlerge men kabar bereyimbe? Mına uşul nerseler sizlerge bekemdelip, bir rastanıp, sizler mına uşul sıfatlar menen, iman sıfatı menen, uşul özara jakşı görüşүү sıfatı sizlerde mınday bekemdeliş üçün, rastalış üçün ne kılığınlardı kabarın bereyim dedile, mına afşus salama baynakum. Emi özara biri-biriňerdi ortaňorda salamdı jaygıla deydi. Emi salamdı jayuu, "Assalamu aleykum, assalamu aleykum, rahmetullah, barakatuh." Bol mına uşul salam eň negizgi sebeplerden biri musulmanlardan özara ortasında köralbastыкты ketiret. Köralbastыкты öşüret musulmanlardan jüregine. Kaçan bir musulman başka bir musulmanga "Assalamu aleykum, rahmetullahi, barakatuh" dep jakşı yüz menen jakşı salam bergen wagtda oşol insandın başka bir musulmanga karata jüreginde köralbastyk jok ekendigin belgisi. İmam Ahmed özünün musnadında Anas ibn Malik radıyallahu anhudan tömönkü hadisni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp keltiret. "Yatla'u aleykum al'an rajulun min ahlil cennet." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları menen oturgan kezde sahabalarına karata aytdı: "Hazır sizlerden aldığınarga beştik adam kelet" dedi. Jannatlık mındaş aytkanda beştik adam kelet dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü tirүү kezinde adamlardan aldığında hazır beştik adam kelet degen hem bul öte bir çoğun bir fazilet da.
Жана киши көп өтпөй эле фаталаа ражулун минал ансар тантифу лихиятуху мин удуи. Жанагы ансарлардан болгон киши жаңы эле даарат алган экен, сакалынан даараттын суусу тамчылаган абалда жанагы киши фи ядихи шимал ва жафил на'алейхи фи ядихи шимал. Сол колунда жанагы галошун же ошол бут кийимини көтөрүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип калды. Hem uşul kişi 3 gün kelgen başka bir hadisin rivayetinde 3 gün kelgen 3 günde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerin aldığınlar hazır 5 kişi kelep dep 3 gün kaytalap aytkan. Hem bunun özünün uzun kıssası var, özünün bir uzun okuyası var. Hem bizge en kerekli jeri وجاء في القصة أن عبد الله ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu tabi'ahu fi manzilihi. Buna oşanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana kişini 5 dep aytkandan keyin Amr ibn al-As radıyallahu anhu uşul kişini artından erişip üyüne vardı. Ne amal kılıp bu kişi değiştik bolup ketiptir degen maksat menen. Anan summa qala lahu ya Abdullah, keyin aga aytdı o Allah'ın pendesi, inni awaitu ilayke li anzura ma amaluka. O Allah'ın pendesi, bugün men sizdin üyünüzge keldim. Oşol siz menen tünöş üçün ne amal kılat ekensiz, ne amaldardı jasayt ekensiz de mına uşunday maksat menen keldim. Fa'aqtadi bihi falan araka ta'malu kathiran an amalin. Yani mına emi kördüm, senin köptene amalın jok eken deydi. Köptene amalın jok eken deydi. Başka adamlardan bir amalın sırtlı görünüşünden bir ayrımalanmaydı eken. Femellezi belaga bike ma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan nersege seni emne jetkirdi? Oşol orunga, oşol biyik darajaga kanday jettin, kantip değiştik boldun dep mına akırı suradı da. Jana kişi men körgönümde ile janagı sen körgön amaldarda ele jasaymın dedi. Şo namaz, ertemeneki bagınat namazı, 5 vakt namaz, jana başka Allah Taala buyurgan amaldar. Anan felemme vallaytu da'ani faqala. Anan jana kişinin üyünün kete jatkanında jana kişi meni çakırıp aytdı. Ma huwa illa ma ra'aytu gayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minel muslimin ghishshan. Yani jana kişi Amr ibn al-As üyünü artqa qaytkan kezde janagını çakırıp aytdı. Meni uşul üyümde körgön amalın janagı amaldarım ele. Men bir musulmanga, hiç bir musulmanda aldabayımın dedi. Bu birinci sıfatını ayttı. Hiç bir musulmanda aldabayımın dedi. Şın söyleyimim dedi. Hiç bir musulmanga karata kıyanatlı kılbayımın, aldabayımın dedi. Bu uşul alamalım. وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْتَاهُ اللّٰهِ إِيَّهِ. Bir Allah Teala bir jakşılık bergen bolsa, bir fazilet bergen bolsa, ağa hiç kaçan kör almaslık kılbayım dedi. Buna şu iki sıfatı var eken. Bir musulmandarda hiç kaçan musulmandardan biröğünü hiç kaçan aldabayım dedi. Jana hiç bir musulmanga kör almaslık kılbayım dedi. Buna uşul derse, men uşul darajaga jetkirse kerek vallahi alem dedi. Cenab-ı Abdullah hadihi allati balagat bika ve hiye allati la nutiqu. Buna uşul nerse biz takat kıla albagan, çıday albagan, buna uşul nerse uşul daraja sen uşul nersege jetkirdi dep aytdı Amr ibn al-As. Vallahi alem. Kede insan adamların közüne oşol nerse, oşol amal öte kichine bolup görünöt. Bирок oşol amalı menen Allah'ın astında, Allah'ın aldında öte büyük darajalarga çıkıp ketүүsü mümkün. Antkeni bu imanda, bu dinde darajаны berүүчү, pendeni darajalarga, büyük darajalarga kötөрүүчү bu Allah. Hem İbn Kayyim rahimahullah'ın oşol aytkan sözünü okuyulu. İnsandan kör albastыкta ketire turgan bir neçe sebeplerdi aytkan İbn Kayyim rahimahullah. İnsanın tabiatında bar nerse bu kör albastyk. Bирок insan bunu ayatlar menen, hadisler menen ketirip salbasa, türtüp salbasa özünün. Albatta bu insanga jakşılık alıp kelbeyt. Mına oşonduktan birinci et-ta'awuz billahi min şerrih. Oşol kör albastyktan jana oşonday эле kör albas adamdын jamandыгынан Allah Taala'dan korgoo surayбыз. Allah Taala saktoosun surayбыз.
وَتَحَسُّنْ وَاللَّجَاء إِلَيْهِ жана коргонобуз, Аллахка жалбарабыз. Эми көралбас адам тарабынан көз тийип калуусу мүмкүн, ар кандай жамандыктар жетип калуусу мүмкүн. Мына ошондуктан мына ушул шарият айыптаган мына ушул жаман, ушул көралбастык сыпатынан да коргоо сурайт экенбиз Аллах Тааладан. Экинчиси таква болуу керек экен. Бул дагы ошол көралбас адамдын жамандыгынан же көралбастардын жамандыгынан сактайт экен. Мына Аллах Таала «Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a». Эгер силер сабырдуу болсоңор жана таквалуу болсоңор, силерге эч качан душманыңар зыян бербейт дейт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ас-сабру ала адуви. Ошол душманга карата сабырдуу болуу керек. Көралбас адамга карата сабырдуу болуу керек. Төртүнчүсү ат-таваккул ала Аллах. Бардык жамандык, жакшылык албетте Аллах Тааладан. Аллах Таала бирөөгө Аллах Таала кааласа, бир инсандын бир инсанга жамандыгы жетет, зыяны жетет. Аллах каалабаса, жамандыктагы зыяны да бир инсанга карата жетпейт. Бешинчиси ихластуу болуу керек. Аллахтын разылыгын талап кылууда, ибадаттарда. Алтынчысы инсан күнөөлөрүнө тооба кылуу керек. Мына ошол нерсе дагы эң негизги нерсе. Душмандын үстөн болууда дагы күнөөлөргө тооба кылуу эң негизги нерсе. Жетинчиси, эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, садакаларды берүү, жакшылыктарды көбөйтүү. Сегизинчиси, эң оор себептердин бирөөсү, эгер сизге карата бирөө көралбастык кылып турган болсо, сиз ага эмне жакшылык кылып коюңуз. Бул эми ар бир адамдын инсанын колунан келе бербей турган нерсе. Бирөө сизге көралбастык кылып турса, жаман сөздөрдү, жаман иштерди айтып турса, бирок ага карата жакшылык кылуу бул ар бир адамдын инсанын колунан келе бере турган нерсе эмес, өтө бир оор сыпаттардын, оор себептердин бири болуп саналат. Эми тогузунчусу таухид. Бул негизги нерсе. Мына ушул нерсе анткени Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини түшүнгөн кезде бардык жамандык, жакшылык, бардык нерсе Аллахтын колунда экендигин түшүнүп жетесиз. Мына ушул эң негизги нерсе. Көралбастык тууралуу кыскача мына ушул маселелер, ушул хадистер, ушул аяттар Аллах Таала көралбастардын жамандыгынан, зыянынан Аллах Таала баарыбызды өзү сактасын. Мына ушундай жаман сыпаттар менен сыпатталып калуудан Аллах Таала өзү сактасын.